Hello guys, nanone ni no one eminyawe niko YouTube channel yitwa. Uyu munsi nagira ngo mbereke application nshyashya irimo kubice bigacika kurenza Chatgpt. Iyo application bayita deepstik. Iyo application ni application yagufasha kubona amakuru yose wifuza ahantu kandi mu buryo bwihuse. Okay, ku bantu bakoresha amatelefone, donc abantu bakoresha nyine amatelefone turaza hano kuri Play Store. Twandikemo deepstik, urabona ko yahisiza. Urabona ko ariko ngiye hano nyifitemo deepstik. Mpite nkanda kuri opening, kenze hano kuri agree. Okay, urabona hano barimo kunsaba kuba nagira nayinjiramo. Noneho kubera yuko urabona kubera ko nta account dufitemo, turaza tuza hano kuri sign up dushyiremo hariya email. Okay, dushyiremo email. Okay, turabanza dushyiremo Gmail. Okay, turacyakomeza. Okay. Okay, turacyakomeza. Hey yo, sorry. Okay, urabona ko hano email twe twamaze kuyishyiramo, ariko nibutse yuko iyi mail ntegereye imashini. Reka nkoreshe indi mail. Okay, sending code. Okay, kadutegereze ibanzize code, turayitegereza iza kuri email. Okay, tuze kureba hano muri email ko yaze muri Gmail. Ntarimo kuyibona neza, reka nishake Gmail. Okay, ndabona ntagiraza, turategereza gatoya. Okay. Okay, turategereza bize kuri email. Sasa mu gihe tugitegereje ko biza kuri email, reka dukomeze tugende ku bantu bakoresha za computer, abantu bakoresha imashini, mudasobwa nyine. Hano twari turi ku bantu bakoresha amatelefone ya Android. Noneho tugiye kujya muri telefone bwo. Turaza twandikemo deepstik. Aba ni abantu bakoresha nyine imashini, abantu nyine bakoresha amamashini. Okay, deepstik. Okay, deepstik urabona yuko yaje. Sorry, deepstik ngiyi yaje.
dutegereze gatoya. Ndabona connection irimo kugenda gake, mwihangane. Okay. Internet muri iyi minsi irimo kugenda yanga ariko ntabwo biri butubuze kugeza kugira aho tugomba kugera. Okay, nari ngarutse hahandi ngo ndebe yuko byemeye, ariko ndabona bitaraza. Okay, ndabona bitaraza, reka nsubire inyuma nonzere nse nk'uwinjiramo bundi bushyashya. Sign up, agree. Okay, close account here. Yes, to connect to. Okay, twagarutse nanone, mwihangane niba ndimo kubavanga ariko umuhanga araza gusobanukirwa. Okay, turaza nanone hano kuri deepstik. Aba ni abantu bakoresha za mudasobwa ndimo ndereka. Okay, babanze ba verifying nyine ko uri umuntu cyangwa se uri inyamaswa. Nyine mbese hano ni muri verify you are a human. This might take a few seconds. Ko nyine turategereza gato banze verifying. Stick here sending. Mureke dutegereze gatoya. Internet irimo kugenda gake cyane rwose, mwihangane. Okay. Okay, imaze kuverifyinga. Dore ya app yacu yaje ni deepstik. Deepstik rero iyo imaze kuza, urabona dutatu za hano kuri satellite now. Tukinjiramo deepstik.com. Okay, twamara kwinjiramo urabona yuko n'ubundi ifite taburo nk'iya yindi ya babandi bakoresha Android. Turahita tuzana kuri sign up, tuze hano dushyiremo Gmail. Dutayipingemo Gmail. Nitumara gushyiramo Gmail, hano dushyiremo password. Okay, noneho tuze hano. Okay. Tuze n'ubundi nanone hano twongere tuyishyiremo. Okay. Okay. Urabona yuko noneho twohereje email. Gmail turayohereje. Okay, noneho tuze muri ya email yacu, muri ya Gmail yacu. Okay. Urabona ko noneho hano message yaje. Hello. Okay, dore ngiyi turaza tuyikopiye. Copy. Duhite tuza hano dushyiremo ya code tumaze gukopiya muri email. Duhite dukanda hano gukonfirma nyine, duhite tujya muri sign up. Okay, ubu noneho ahangaha ho tuba tumaze kwinjira muri deepstik yacu. Urabona ko bahise misengeramo. Ikindi gisigaye ni ukwandika gusa. Okay, reka mbereke. Okay, ni wa chat. Urabona
tugiye muri new chat. Okay, how you can you today? Okay, new chat. Okay. Turategereza, ndabona connection irimo kugenda gake cyane rwose, mwihangane rwose, connection ndabona no munsi yabaye ikibazo. Okay, urabona ko noneho biremeye hano muri message deepstik tugiye kuyandikira. Okay. Okay. Urabona ko ndayandikiye. Okay, hello. Okay. Okay, mwihangane ndwaye n'utugripe tumereye nabi. Yeah, of course I'm here to help you. What do you need? Assistance? Let me come and do my best to. Okay, noneho sasa ubu reka turebe ko yakwandika n'ikinyarwanda. Yego, ndashobora kuvuga ikinyarwanda. Nibyo ushaka kubaza cyangwa ukeneye gufashwa muri iki mbwira, none nzagerageza kugufasha neza. Okay, murabona yuko nyine iyi deepstik yacu irimo gukora cyane kurenza Chatgpt rwose. Nawashishikariza rero kujya kureba iyi deepstik, namwe mukagira ibyo mumenya. Nk'ubu ngubu nshobora kuyibwira ngo nshaka kwiga. Okay, nshaka ko wamfasha ukanyigisha uko nakwiteza imbere. Okay, kadutegereze gatoya ibanze ibashe kuba yadusubiza. Nababwiye ko internet irimo kugenda gakeya. Okay, ndabona internet ikomeje kugenda gake rwose. Okay, ariko ko mbibona ndabona igiye kwandika. Ni byiza cyane kuvuga ko ushaka kwiteza imbere. Nzagerageza gufasha ufatanyije nawe mu kugerageza gushyira mu nzira yo kwiteza imbere. Ese ushaka kwiteza imbere muri iki gihe cyangwa icyiciro? Mbwira kenshi kugira ngo dushobore gutegura ingamba nyaburanga. Okay, deepstik yacu murabona yuko nyine irimo gukora neza. Okay, ndabifuriza nyine kuba mwajya kuyikoresha. Okay, murakoze. Mugire umunsi mwiza, aho bwije mugire umugoroba mwiza, ndetse mugire ibihe byiza.